Charles Bernard no a fallen angel 2 minutes a ponko or Daniel Numa or Daniel Owo. And Tina saying Abe Guran a yen the Basabasa Heja Heja, no Yabufra, ma or yen Basabasa, that's pretty person use. And Tino on Presso, and Sana Spirit in a year, 5 Quambiso, and no Cherino. Na defense minister is also called defense minister. Or no call money bomber over the Otias, Unim so quaku. Yes, you Ghana building. Walk for no would be so quaku. Abusia yankai Ghana for a yaw yankai busia for so a rewo. Nemo August Busume Neda etoso in Sia in field at 2025 nim and woman Ghana breach a boy yenina and say aswafwa na woman asuma womuya defense minister womanebo makaho na environmental minister so kan wafi asrafo num and woman a year juma ewo helicopter nim nyina na womu kwakodi woman hu juma busia for fear anto ata helicopter no ekote hwe ya womu nyina anka eje na busia sabre Intia Yensaka, and it's a Yaman John Dramani Mahama Sabre was what that one, and it's a defense minister, see a better basis Sabre, our my Ghana, Yentimi any defense minister and Francia Manibuama and I know, Anna and Sienna from say Man John Dramani Mahama Chessa what that one. If it's a defense minister Manibuama and some my Busia, what atani ye panene, Mensaka prophet Dr. Abednego, our mention why Baby Dinkomo, Mensa will become Hunian Cody for why a crowd Yamana Quaba. Na yamfa enkomo no ehhehye so na yekono na master so we subscribe button so e de ama me mystery tv ya no wakai so the bell no ebeka wo se na be na upload ne to on first person ya won sa ebedi kan aka se na bi kan kai se odifo aye karo de da kame we yema na kwaba na afi ye ni nkomo odifo mu akwaba Yeah, na that be bia boko what's a haboko I'm say yeda etiefo mystery tv de wo maka ho ase I'm say na sente ye bebreki kakra na ye tutu nyama ni ewuram ni ompabo ti ye bede wade ase na ye beto safreja Yankopon. Father, we thank you, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Eja ye da wase ya kokoro ya no asemi si na to nkra ka kire so mmehwe na ne nwamba yi na esese ye ma wiase nyina eti enti no Nyama kakra ho ye bisa eja mona mukwazo wo se aboko anopai awie boko yo that be free so de boko yo na o man Ghana fi atwa mu no de akwaya afepa amfa mo wo men titiru ene August 2025 August 6 2025 helicopter kote hwe ye ma wo ni panyina ehwere wo mu kwa besi sabre ya Ghana ye nya defense minister ya eno Ghana fo ahyase prepare man pen John Dramani Mahama so wonye ne tem na wonyi defense minister emfa mo wo men wodifo watch say woman ne boama eye defense minister former defense minister the saman abeyi ne ho didi akyew second bi fa kye ye mampani then na me bisa say sign and some city yo ososo ja Yankopon ye wa da wase insranka ndin dada amen amen bisa say prophet Abednego ofun bibi o tinsem yes it is written not by power not by might but by my spirit says the Lord. Yeah, we don't prophesy, we tell the truth. We tell the truth, you know. I'm so maybe say if I promise you about some I have number 2 and who say me bri. Na no na ye sunsun juma. E gusu bompai. And if there to me be buy, sunsun be buy, be buy. Say you nipa o so nyame o say ye busmo say ye den o. Abodi bay. And sana obebo ni din say na menim na menkai na am so there be. I said, Crawford also, I won't be ba. And some for ba in nipa ba, Obia Becana, some Beca, Bedan already. Now, near the cause of das. Say, maybe Obedan, Yamabedi. Okay, and yet the Tuba and Pa. A woman, aeroplane, Yankai Obiaya, Unyame, and so be a man, so be a day. Now, Sementina or some Nasa Bedan, a defense minister. Or say by say, Mena Wonya, a Quenchiano.
was a sound book to come in idea, but a nibble be kai. Okay. Send a sound a party be kai. And the mra a radidia 72 guano. A ma wokoyama mema wo yi or the radias say, Ninsaka, Ninyama, ne part, ne fa baby a cow, really. Mra you must say aeroplane in Yakoisiano. Now, wait there after primary, say MPP primaries. Okay. And also, Maya, then I'm so, and Yame every day. And Crawford by and Crawford beside Efa and Commissaire. Efa Hina no be winning. Efa say, and a church ray. If you say, Canada Japan never for double mamma yet. I mean, Okay. second, Japan, winning. Oh, we need primacy. Oh, we need primacy. Okay. Because I didn't a flat bearer. And I was a cancer, I'll corporate president. President, yeah. Now, a president, prime minister, I was a kind of corporate president. And a woman would in a doom. Okay. But what I say? Whereas a chita for any yodium. Doom. Won't call. Very good. Now, also, or money woman, also, any yase. A Canada Japan himself, El Bernard, you are tough. Professor Odiwachi, were your truth. Monokraka will say a Ghana problem now as of for religion. Now, Prophet Papa be any Ghana, and yes, Canada Japan, Oka. Now, so a Oka, Odika. Now, so a percent Canada Japan say, if you okay, the true man of God, no one could see it. And then the soft crying, yet prophet, or yet the true man of God. And Quebec just say, Sa prophecy, oh, yet, this will be now Quata. Ah, yes, Punumu no be put in a Canada Japan, and no Sahin Chow, and no question your bosom for Shenko. Eh? Oh, dear, I'm a quarter your bosom for. Professor Maquata. Why they got so El Bernard, a fallen angel. 2 minutes a ponko, or Danianuma, or Daniel. And then saying, Abu Gran, a yen basabasa heja. No yabufra, my or yen basabasa. That's pretty person use. And Tino on presso, and son as pretty in a year, 5 quambiso, and no chilling, and the wabu run. Okay. Also, a prophet Abenu, press Kenti. So, Opus said, may be near the Mayajuma, and a minimum nipan, and a man whom baby and nipanifi. Okay. And was a send with a coupon do you are sitting on the Bakuromai. No biobegina in 1 year, Nemo when you're down, never no sorry or Sanko Yankupon. But don't any o Yankupon, then the Bakurona my send no do you are sitting Obia Ubeji Nebanetino. Wu unkwa unsra wa wari oyire umma ukunu ubiribia wo yina ho ne ba ne ho wo Yesu ho afeboja Yesu no se ko Nyankopon mra ne ba no Jesus ne say I am in the Father and the Father is in me and I and my Father are one. So if you seek the Father, me, no man comes to the Father but by me. Okay. And say Allah moja Yesu no so ko Allah. Onwaja Yesu no so ko hwe Yehovah 7 days for. Womra Yesu no. Also no man knows the Father except the Son, and no man knows the Son except the Father. And to hwe bibia wan kasa wa bro bo wishira obi bia ho asem wo Yesu wo. Okay. And na moja Yesu no ato na so ko Nyankopon. Enti bebre onyambe na also no mesomo Yahweh. Oh na media mesomo Yahweh. Me Jesus is a small boy. All the Christians are false. Omanibu ama samai akachem say Roger your truth. Or your friend Owobofo. Okay. Spirit in Okutan is not Christ. Okay. Roger to make the Obahunu to say I'm of Sana El Bernard. Spirit in about to make the Saints, I'll say I'm of because from God. Atrunkutu. Okay. Akane de Japon. Now, Quatano, so for liberation come no Tresca. Was some cop no Tresca. Nanya and the young, said, Canada Japan, no, and so the boy Radaman, said, Mintiania, the year ex-wife, I can't find Neho. And the Omanibo Masanka, a second in the Japan. Or corruption pay for walk the year ex-wife war. Now walk up on the tone, what can not some to. Now, Oba only natra, I will ma more whom wada.
One cash no a home cradue. Okay. Odifo honorable can compare kwa Japan de na irenom ne madoso nti ma wo no wo ma wo no so wo mo doso pa but ne eye openly ya Ghana for de wo manim yenim dodo na no eye honorable Sarah Dwasafo nti meba na bisa se eye wo no e na ye ka ne ho asem se ne ex wife ana na afi asem ben so no waka de afa ne ho wo so ko no ko pacho na nanu ada e na NDC for eye primaries ya eno baba jama akwa ho ensem aba asabe ese wo che TV nti no ene e man pini kra ahon na se akonya se Ghana High Commission e de ma Nigeria me gina so no mabisa se wo ma ne bo ama ye ni se oye NDC ni onye NPP ni enti se wo ma ne bo ama be yi ne ho adi a kyerɛw na wo be kan nsɛm bi a kyerɛw a anka enye NDC ono ani fi asɛm na ko be ka kyerɛw ne se den na wo fi NDC mu a asɛm dem sisie na NPP de e no be ka kyerɛw Yo, ye de Awurade ase, insura nka asafo Awurade. Na nyenti a na oka mostly efa Kennedy Japan MPP ho. okay Na ne fie ni de onum se ne fie ni ne ati biara wonyina na ebo mu koi. So aja se. Nti se wonyina bo mu akodi a na asem abade a ne ati biara no ba bi wo no ne nkrofo nso beba. okay Nti se wo ampo bi ansi na nan yo, wo po bi si na nan yo. Ne wadua no ubeye den ubetwa. Nti onu nim se ne ati biara wo betwa. okay Enti na je se ehun hia bebere so beka na se sanka wo po bi si na nan. okay Na mamere bi wo ho ade bi wo ho se wo ye ansa na wo po bi si na nan. Eya ono defense minister No. e wose eya amamre bi ansa na wo ni bi esi na nan. okay And ne ati bia so na sacrifice will be go. But what they say? Because it's a spiritual thing. Nyama o ma ye enta. And no dey ye ntu enka. Wa ka ni na so no hia ye. okay No say dia obedua na obetwa. In this open enu akofa. What they say? Aha. Until some beside. okay Na adwo asafo asem na oka. If say Kennedy Japan ni yiri bebre, ni mpra bebre, ni girlfriends bebre. No nipo oba trance aja tum so ni Kennedy Japan be wiata so. Adwo asafo. And the adwo asafo na akese no abo ni dua. lawyer Sarah Adwasafo O no wabo Kennedy Japan. Edien no ye ne ntia wabo ni dua fese ni man wo hwe wo mu ena enye wo no so nko na ye wo ba wo ne na wa wanware no ena enye wo ba bia so ni be ma bi wu a wo ware no etise wo ne na wo no wanware na nkwala na ba mu ne de wotimi hwe nkwala ne de a edien no ye na ntia wabo ni dua Yo na chese asemi Kennedy Japan aye bribi wa ka bribi etia no ena abaiwa no agyina so na ahye no ena odi gyina so no okobọ degu obe motumi yawo ma a onumpo one na wo mienu da paso po wetuma gu nani mu asa how much more mo okay enti ni obeka no ena ndis MPP fu ye de ebetie tini anere beka no na wiase tie na obane bo ma person kire se ade a adwo asafo kan enye nipa nkwa na etie yo ehum aham benkum nifa epue atoi ensamanfo abodi biara wo mo ye ensamanfo atofo nyina tin ya de rekai so mu nyina so mu de ye wo nyina so de adwuma ti a okay ana efeso ne to so mienu no apart from enu no ade na ba se ba mi na franka ne hye ne nsa obi anto ma no amen so you wo prefer ba omi ese Kennedy okay nanso esanse na Kennedy duabo woni so asofo bo ni dua wakaseti asofo enti ye wa asofo a wota Kennedy Japan echi anwa koye niama se Kennedy Japan embra power wonya ni sika wondidi no ho enti se Kennedy na eba ya ka asofo bebire amen ena ehiafo so na edi echiri wo pa bibie di nti ko dum baje wa dia se wonya asofo okay ena ne won ya ma Kennedy nso asofo foforo nso a won so kuta sunsun boni a won ada won hanbofo a Kennedy aya won aka won asem won so kutia honorable ewo ni asofo foforo aya ma no ente me dey be say na ebi no sign so there are some people fighting against aside the wife the party then the spiritualists and the pastors and the prophets. Okay. Daddy, what can say? What can the wife, but honorable Ken so lawyer Sarah Dwasafo. Wanye ne ho ade
Enti wo ka no wife na dey say wo ye no ho ade na Ghana fo nimu ana say senate. Erade onyamishra. Yehowa insranka ndi dara. Efi say sa asem bi sa apostle Safo Kantanta. Emre obebo mamane say owi ofri mu e na obo mamane say esuo duru. Okay. Te men kan kira do asafo ye neba. Am say nkaifo na emema na eye oba o se ka kira do asafo. Enti na che say ni tinti ni tieti an ado asafo ene neba. O de etire jan. No mpese bebi o wona ado asafo ba. Na ado asafo nso no bebi o wo no ene ni oguso kɔ. Na eti biara esum beduru. And I just have for us about my name, say party room, to find them so when he kind, while one do yan sampan yet, this a baby cow. Okay. But what I say, and teenager say, Eba say ex-wife, once I worry only now, and I Eba say, Okoyen one day, but a Busiano am pencil because a contract marriage. Okay. Contract marriage and only a glass of no terms. I just spiritual say. Mobile 1 or 2 and as a move to pemper so I say mutai mubreke aware embaso ne embaso otra intino and yet legal wife but we call it an ex-wife because on now on in woman. Okay. Amen. Amen. But legal amma antro say Daddy wo kasa no wo se wo mane bo amane saman na aba wo. Very good. Yenim se wo ye difo. Yo. Wo be bisa se difo de si den na wo saman kasa. Nti wasem a wo kan ma ye nyi ne ye mowu a wo ne nipa na ya adwen. Oh, eye na adwen no kire essence is ignorant of the wiles of the devil. Okay. Also boom, God whom Noah has seen can see and can approach unto. Onyankopon ye nipa na oye obudan ana oye mango. De bi ehunu. Wa hu nipa, wa hu nyame. De bi. Enti ade a ye ehunu e da ade. Ye honhom. Honhom e wa atade. O honam. Enti ade na meka no e wo honam ana. O sama wo honam. En na ede na oji Onyankopon di. Say we Onyankopon. Na onu okasa odi. Na obi a wa ba asase so. Na wa firi mu. Ne honhom na afiri nipadua nim. Nti honhom no wo. Honhom no be kasa. Na so Onyankopon kasa na ye gididi. Ade na body a onu so ye honhom kasa ye nje. Nti wo mo atire se asofo a woni ensaman kasa no ye familiar spirit no use no wo mo nya adwene. Oh, say onu na mte se oni muhwi. E na onu ko ni a ye de hu familiar spirit. Me wani a me hu. Okay. Me waso a mete. Okay. Enti eja Yesu na oban. Ohu familiar spirit. Oni mu Onyankopon, oni mo bonsam. But what I say, look for us na Yesu mra okoya konti 40 days 40 nights. Onkonkron nipa na honhom. Okay, honhom. Na ede no otumi so Yesu mu se ko na obonsam so oye nipa no honhom. Oye honhom. Na Yesu se na mra 40 days no honhom konkron de ne koi se obonsam nso ne hwe. Okay. Asa ade na ede ne koi da de konkron honhom aye onipa. E no bonsam ye honhom ano. Enti Yesu so hu so bonsam fi so abetofa. Ya atoro no twa. Amen. Amen. Enti Yesu hu ano. Ote ano nte. O se mra bonsam so ne hwe o ne kasai. Abofo nso bai ono mu kasai. Enti Yesu we hu difference ana hu difference. O se first on kokuru na de ne koi se obonsam so ne hwe. De obonsam aso Yesu ahwe. Enti Yesu onim obonsam onim. Onim nkokuru na onim. Eno abofo nso aba na nso ono mu kasai enti onim difference abofo nkokuru to onim ana onim. Enti me na nkokuru no wo mesoa. Me hu ana me. Okay, na ye se wo be hu. Ampa. Ti me kan ya me hu ya mate. Enyan komse. I tell you the truth. Okay. That is the Spirit of the Lord within me. Okay. The Yesu obeba ni yese ne honkom. Na wo nimu no. Say, the Spirit of the Lord is upon me. The Lord God so and so. Ti ye kan bi afa ne ho. Oba enso ne omuka fa ne ho no sa pepepepe na obeye. Okay. Amen. Amen. Enti Yesu oyobonsam. Yesu yobefo. Yesu yusu familiar spirit ana. Onima na onim. Onyamishra. Amen. Amen. Daddy, wo kire se wo mane bo amama onya nte se sacrifices bi wo ho e wo se ye ansa na ye yi ne nsi anamu amana besi nanan na afi se wo to ye Ghana defense minister no
yɛwɔ ne bɛdi akyire wɔ hɔ ɛhɔ adampan bɛsi nnɛ no yɛ mampanin ɛmmɔ wɔ bi din sɛ wɔmmɛyɛ defence minister ɛno na megyina so bisa sɛ sacrifice bɛn ɛne wɔkyerɛ sɛ yɛnyɛ afei ɛdin a ɛpiepie mmɔnten so sɛ nka mampanin ɛnkɔnsida sɛ wɔn mu bi ɛbɛtumi bɛyɛ defence minister baako ɛyɛ yɛ sisters Zenato Rawlings ɛyɛ yɛ former president Rawlings ne babaa no ɛna afei nso ɛyɛ defence minister na bɛdi akyire ɛyɛ Bogya Gyamfi saa din mmienu ɛna ɛpie sɛ nka mampanin saa bɛyɛ deɛ wɔnhwɛ sɛ wɔbɛconsider wɔn mu baako na waba bɛyɛ defence minister yɛne kan hwɛ sacrifice sɛ ɔkyerɛ sɛ yɛnyɛ ewie a bɛhwɛ din mmienu no nea ɔfiti sɛ ɔbɛyɛ Ghana defence minister. Onyame nhyira wo de wabisa but mmemme nka hwɛ nkyerɛ na defence minister ayɛ sɛ ɔsɔre kɔyɛ defence minister ɔno kɔ ma ne bɔ ma ɔhu ade ɔte asɛm onim sɛ ɔkɔ akɔkɔ na esi wɔ Ghana bi onim wɔkɔ no na wɔnim sɛ ɔkɔ akɔkɔ ɛnyɛ roja na ɛhyɛ ne nkɔm onim ansa na abosom a honhom nyina ho Odifo bia ni hɔ a egya ni a wɔde ne nsa bɛkɔ akɔhyɛ ne sɛ egya ne nhye no nti esi dan na kwan na wɔkɔ do nim sɛ kwan yi me kɔ a memma na aso ɔkɔɔ yɛ. Yes, this is proven heroism. The first minister Omane Boamah proves heroism. Okay, ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ kunini wɔko agye ne man. Yes, he sacrificed himself for his party and his nation. Amen. Amen. Onim being a defense minister. Oh, one day, Otiasem, Onim, aeroplane, and then also white. Because or the Nekra Koba for Yaman, the party, and the name mine. And the defense minister, woman, to the woman at Waba for it. Okay. Now, Mania, Obanebo, my year, and son of a defense minister, omit my. One try no go so obey defense minister say one be when jere so bet matras say pefune say who say who be what to be a defense minister you know defense minister you are defending the whole nation by your spirit, your soul, your sacrifice. You are defending who do horrible for you who bet me. I say Zenato Rawlings ni mfisi so ase obey defense. I say no brother I say on say the papa ni mama no gusaka je so hwe no say. Who bet was defense. Eba say o biribi na eba be go president a wo do ho ba koma say wo president na interest na wo. Okay. Who bet why? I say we no nyina involve defense. Yes. So president biribi na eba be president ko say wo mfa ho ko na wo na president interest. Can you do as a defense? Oh, talk of a defense. Nation or minor ye bribi aqua either Pumumba Memukra woo non interest. This called a defense minister. And the believer you be a woo to be cocoa for say now Nipana trans Asher Niren and now we wage call yourself a defense minister. Oh. Therefore, apart from sacrifices, I watch ye say woman yenya. Didn't know person the betu just saying you can't. There be so a name of mine. They say me defense minister. Me family home about for them. But therefore, some no be see so. You but then man also men can check Canada Japan. Oh yeah, your president. And idea so yeah, so on your president in 1 year. And then anya ye mampanin John Dramani Mahama because say ye be you obi ahye na nan a ye mampanin ne be yi nipa no ntade ntina nsam no ne wo se ye ansa ne defense minister no one farm house from mampanin John Dramani Mahama ne mmode ma house from Honorable Kana Kompre ko say onim say we no beti Mahama beti we ase beti tino se me fam betu. Okay wo nyina beti Mahama no na beti okay but what you say enti ne che say so be there na nkwanso me nim odo a defense minister or the dog Canada Japan. Okay. I was done mine. Okay. Internet just also been found by Tuba. Not when you are one year there. Won't ye? There come also be abolition. Okay. What's so I there? SUD. Now Canada Japan himself performing out of there's no man of God, proper Biara. What about woman didn't achieve all of them are corrupt. Okay. Say was I shall come. Ena about me abe na onu Kennedy aba enti wo na obi ka sa kire wa ebe wo de nipa no nya nko bi wo onu so sa no nya wa obekum amen sa nkrofo ni sa jajajaja fo ni na they should clear all of them from his way skano fakesia na show but they be so
o maintain a obetra se nyi ache mbajo wati ache Mete daddy. o di side difu nechi obebo from to nechi be wan na ne yere aka to ne so eye musu etise quota bituminous ene sa so fun kan kire o yere aka sen bi o also no ewura ne spirit ma ne spirit be bo mama ne kene je jipo abebo mama ne se bintie na ne yere aka so menya me na Awurade so bo Awurade amane na nkonya ya otu ana mo ba ya answer of prime minister na anka de ti be ye be ji o ba o mia o ya ma no Wodifo ensem a eye lawyer Sarah Adwasafo a yebre no eko akabe semensia na ye de ensem no asina mimisa se ensem a lawyer Sarah Adwasafo abeka ye ene se honorable kana kompre kwa Japan woni ne wo mamienu enti se wo binnim ni a na eye ono Sarah woni ye pa na nima wonim no no wonim se honorable ba be ye flag bearer na wotimi koye president a ono lawyer Sarah Adwasafo enya ade so be man appointment e wona abamu enu nti the political career no is at stake when honorable Kanakumpre Japan becomes the president of this nation enti me magana fo nto aba ne ma no enu na Ghana fo kra kire se ensem a Sarah Adwasafo no abo akan e kire se honorable Kanakumpre Japan e obi a won pair family and friends se ni busuani ne na danfo ne wunti wunti me nya kra ye na ode ama na wase enu kra kire se honorable say a problem na be man pani aka onu yento aba ne fama no that is say me say nya nukre no odi for ne credit enya nukra enti me yire no na odi kwasasem kwa me yedi wo say I should tell you the truth okay and can the no matter who you are I will tell you the truth enti say no na Sarah Adwasafo be kan say see den de koye ne yase ya ka asem papa de fa no na say asem a ade asem papa say asem o kan no call the domain oh okay asem o kan no call the domain because na wo your ba and na wo nyiska but o shemase and they no to your ba wo nyiska to di kwasa amenka na de bubeka and they no kware no amenka na obeka yes and no can you don't fuck anybody it tell you the truth what you say okay who are you will tell you the truth and the truth is one pay say one na say ni no ni plan o yo so for obekes when you pay on fancy and na wunim say sa no ti na wo kwa wo de ayewa e be dem fa yen krofo okay nti wo beka no ye beji adi because one neda nti ono ne nsem na okan ni bi ka ho ne kote yeah no ne titulu fakese ajira tu se ajatu se one neda okay ne wo beka say no ti a oden champ insurance beka say ni mamewa wo ko ye de ono ba no nko ne netimpo ne wo mba mpo no kra wan bu na mfa na yehwe na mo amwo echi ti ni awo beka ye betia na ye ntie ena ni awo kan ne nso no wan kasa honhom be na ti so okasa okay honhom ben na no obi ya de ena ode ebufu ba ha oyi ne to ne ade nyina betu wo lord kwanso obebodua ye be hwe ne nso na entisa na mso Awurade isa bere ma awu se bere bo ya suya kai 7 days anso oguso honhom sa honhom wodi mirika na hemachi wo betu ogwan ka memo ade ne tuna twanse no say yes kwase ha ma no omu ya homete oyi ne tutu fam oni ne wo bibi ye onya bodua aka na duabo ni njira so odie duabo eni njira so enye adwuma ende enye adwuma ba bi efiri na ebe den ebe sanko back to sender and they say no dream says sana ete no entisa okay amen and they say oni ni wo bibi ye na ni oka na ewo mu dia na ni oka no Kennedy oya no nye oye abusia yebre no ayebe enkomo no so ayede pa na so ebre eni ya fanti ha ene ye de enkomo no esi ye ko di fo ho ne akobiso di fo se ne nsem wa etwa so ya wode to dwa ede amaye so ma ne bo ama wo kan bibi ya wo men ye ya ye binya hoto na ade ene wo kan ye be ka se we de ye very sensitive ede ma wo man no wo fan to dwa na afi wo man no enti odifo ya san aba wo bi ede no ma ne bo ama wo kan ye ye sensitive ede fo wo man Ghana ho na afi ye fan community onyame Israel amen se se niama bibi ho ye ntumenka okay si yo ha ena atamas ko Nigeria ko TV Joshua ye ni ana we Dr. Bawumia eko Roman Papa
Pope. Pope. Yeni a ena we mama. Oko chinchin na wi oko saman Pope ko frɛ ne papa. Yeni ha na asɔfo no tutu kwa moko gyedu. Na ye Awurade kan woji tuma. Nti na se mu bewu asem fa ya. Ekwa don ko sama be ka se osɔfo abanigo. Eye o ye jai pa no bo magana. Ma wo wu ma ye won bi se na body ye ekwa don ko sama. Abanigo prophet jam pa bo na Ghana fo ho ntire won bre. Kennedy Japan say me hu bi bia menka osofo na aka nyina ye no kware o enti ja Ghana fo no bre Kennedy Japan kasa se me ja Ghana fo na won bre ye be sisi ye be to enti me hu bi bia menka bio mo am bi sa kra nka me mboa enti e se Ghana fo bre papa Odifo e se o bre na o saka Odifo down so yo o se o bre na o saka so be de o be hwedi mo amen. Amen. Entino onyame shrine won hwe Yesu achikwai won hwe a oso hwe ubum a yebi ubisa e ba say won office of prophecy atrufu mputo ne ka che mama tum aja wo mo Odifo wakofa be mi sa se ne ensem yi a wo mane bo ma beda na di chew office no de ko ho there be me fan ko ho ye u fan ko ho ye I catch a Ministry of Trade, Ministry of Economical and Interfaith Relations. Yes, that's a spiritual man. Be free and no guys are suffering now. There's none that's good. They are corrupt. So Bernard didn't work out with angel. They are all devils. They are all devils. So prophet that Mugusu Karina miss that says the Lord. That has been revealed, sin of angels approved by God, confirmed by the Holy Ghost. Okay. So our prophet prophesying that they are all devils, as Jesus prophesied, said there shall arise false Christ, false prophets. Amen. Amen. Ya waso no wontie ne honhom no eka edeche asafwe ene ensemo a prophet Dr. Abednego editwa ato ema ebusia ha ena brema akwan me de enkomo twetwe ni nyina esie ne prophet Dr. Abednego ena edi enkomo no wono ne safopani ya woda prophet Dr. Abednego Spiritual and Healing Center ano owo nsawom oreku kwan no so se usika sem wadwuma sem ade na wo ye na enye yi wo obi antu ya wutinsa ma abusua na so da anajo a na obi no aba beda no wo sepe no ho stop money sem bia enim ni nyina no etrese bibi ekoso ewo sunsum nti wo obi ama no abo no na mekanfo prophet Dr. Abednego ede no ama odi obusua numbers no ego screen as fai na fro difo ne enim komo enfre ne nche se wo ha wo ne mo mo fra na wo gi bebi a wo eda wo de bebo no nyina atena se hwehwem de wo ne ha no otimi aso ano ede ama mese se wo beja wo comment so e wo comment section ho ede ama me all the social media handles no Mystery TV o subscribe like no wa share na afofo so enye bia hwe me din ede dark code macra Mystery TV.